mayam kromjari impact news ki sayol sike agenda Manipur da keke tokson mayam taram noksari ngasi agenda Manipur ki table da thamjari ba topic ase scheduled tribe demand and response haibri ngasi si am sauba mi sa kya na Manipur ki maitai sa kya na scheduled tribe list chalhallo haibagi demand da sauba rally amma ngasi sakki balorena rally sigi tung tarak pada kari achauba kari citation sing kari lakada ki habti matang da agenda Manipur da thamjari loina Langsin biri guest sing dia gehek thangan pambiri si arke ni mai retire IS service aham da taram noksari loina guest sing mai langsin biri boza ke bogen general secretary scheduled tribe demand committee Manipur ni sar bogen su taram noksari loina guest sing matai langsin biri by giant advisor STTC jab su taram noksari ahan bagi wafam si khoi scheduled tribe demand committee ki secretary da thamjake maroina mamang da su si ki table si da kaya khana scheduled tribe ki matang da long discussion yam sanga aduga toina dum tawdana lakhre tawbata pohujik laiba handaki ngasi ki rally haiba tare mayamna mi kaya na khujing wara saliba oi da khoi titular king of Manipur yauna di tongan tongan intellectual sing da individual sing mayam yauraga saliba rally sida masida laukiba warif sing haiba tare mayamna hena khangning ba aduga makhata ba agitation sing kari kai lebi haiba samna pa pawtam amta ham da taminasi ngasi masai thau ground dagi konung lampak phau rally si mayam la amatung da ko konung lampak ta phangi ba khoi gi Hauzik panbigi ba Manipur gi ningtho laisem bana chief guest oiraka pangthokhi ba mi phim duna laugi ba resolution se government sina Manipur government sina lagliba tang taruk phau manungda mete ST list ta chanbagi recommendation mathau ta ba recommendation se India government thaga da bani madu da thadragadi lagliba tang mapan gi nungthil pung taruk tagi taragi nong yai bo pung contractor ki 36 hour gi general strike ama ko bane adu da su tawdragana tang tarama thoi dagi di aikoina hana dagi yei thoga lakpa jiri line da railway line gi lambi semi ba thabak si ST list ta chandring ba gai recommendation thadri ma gai thingjan bai na du maina awari chilo adi tongan ba hana su yamna sigi agitation chronology si yam sana su laigre mang da su khoi gi 2013 da khoi na report phangsa bada 2013 da Minister of Tribal Affairs agi mai recommend to haibagi ngasai gi resolution do wale hojik mathang da lai resolution se cd ai koi gi ST gi demand si support of the any political party and makoi gi candidates makoi sing do yellow mi mate gi phana ba khandraba ne na ai koina lopham thoe haibam laire aduga lagliba lok sabha gi keno se election siga loinana matang lakataba mikal singsida STDC amadi maitai miyamna adugumba candidate political party singda vote pifam thokte thadabam thokte na campaign to waina adumaka atusu ware flaw mayamna sida lerisi khoi government ni policy khoi gi hojik assembly su dum kana tori adu masida loriba warif singsina haitare 36 hours ki planning amadi leire habni jite matang thang leire habni do matang dani mai da thamjani mase hariba siki matang da sum aina su da samna panjara pada tribal affairs ki report to 9 May 2013 da thar ki leire masiki matang da government na initiative law da bagi wafam masu initiative lobby da ba hagadra madu ki response ma laita bagum ma leiba male aduga si 2016 ki 18 September da rally aiba mass rally ma sakre aduga gem hall conference 2019 ki andaki chailiba sahi siki 13 January lauraga general strike amasu lai kraba male sa adugi matungda chief minister ahumlak unaki bagi wafam amasu lai se panjaningi bi wafam di ji government si se ji Manipur ki government sina sas responsible oi ba government amane mayam singtha nari ba tongan ba laiba ki da tori ba government ama laina sigum bagi koi gi tungi indigenous people singi metang da khan da ba natraga karamba response yak lak ta basida koi gi sigi daita lo ilo doi mong ama uba phangbra haiba wafam dani kari haibi ngi masi matang कोई होजी मणिपुर दे लेरिबा एजुकेशन सीरीज अमा हाई तारे को JCLP की मूवमेंट देगी KF की अगेंस्ट तौरिबा ST डिमांड कमिटी तौरिसी कोई सिम्पटम अमगी मैनिफेस्टेशन गाक्तने बा अखोई की अखोई फ्यूचर जे कदाई दे चटकदगी हाइबदुगी नुंगनांगना लाकप गाक्तने सरकार की ता लिमिटेशन लरंबा याय मदो अइनसु मदो सरकार की वांगांग लोइना हाइबी गदमनी अदबो ai dum moi dum serious way na lowi haibasi dum akoi dum taje tabudabu decision si lowa matam da khara moi da
khudong chadaba haigadra moina concern khara leiba ada aidi ai miya mamang ka thoga koi agitation ga yawjo mi nate satra wari ngai da budi yam yawre aduga once aina sarkar thabak sanga ga adagi sarkar thabak re tola kan dai agitation ga yawjo da mi ne akoi maning da leiraga sawne da handak ai naga yawje di sidi KF ki see it's a major game plan ne bo akoi gi India government ki particularly northeast the director bune Assam gi si ahamada yam kanna sauna torame adagi di 6 major communities ST ongani hai kan da khar muted oi gi ana Assam gi da le se northern upper Assam si ST gi schedule area oi halaga lower Assam si dai sidana Bengali la imam si Bengali Hindu na majority oi halakan da kana da mi di akoi MP 33 ne akoi di MP ani khatani sidai sa lagado impact sidi akoi Manipur da yam kana feel tong ne aduna akoi gi madugi concern du ne aina population si Bangladesh da hojik le si population density da 1251 lay Assam da 398 lay Tripura da 350 lay Manipur da 138 lay aduna law of nature gi da awang bade ani am da lag pai sidi adum compulsory lakadam ni migration akoi gi history of akoi gi human gi civilization da migration dam lai lam marang ka ngai resource marang ka ngai di we welcome akoi Manipur se mayam se receive the way akoi different communities ne akoi da receive the se akoi gi pangan gi se na meding khage me matam da 1604 1608 la ga settle tawri ne hujik de koi resources scarce oi re ada akoi da constitution ki protection ji pidraga di sapu si lakan akoi thengna bu ngamaro aduna I am not bothered about reservation thabaki kari ki reservation ki siri kari I am not interested akhogi mi singsi marugoina khara ina kara khundaba marginalized section da lebi singsi di khar lere kan de mayu mokai amte lere roi they will become a refugee in their own native place masigi concern da ne akoina thokse is the aspect amadana Supreme Court na 2011 ki 5th January da specially petition ama 10367 of 2010 sidisa Markhande Khajuga Gyan Sudram Mishra haibachigi double bench nam khak ta khi adu the 8% lairiba Adivasis or scheduled tribes are the indigenous people of the country all others are migrant and India is a land of migrant hai na akhoi di sahi liseng ani ki history lerabni akhoi di yellow mean ne claim tori se constitution matung na di like reba legally yaroi tori kan constitution de scheduled tribes define tau te the define tori di Supreme Court ki judgments define tori ne ba aduna akhoi ki native people ni haida north east de leiriba loi na ma on kan da akhoi ngak ta naitom ta hodori ba aduna hayeng prithvi ki indigenous people ki forum da ba akhoi changba yada ba gi film la kadori ba aduna akhoi si sida olhodragadi it's the right time sidagi thengda grakandadi akhoi si the train lakpo ko akhoi gi transition highway laksal ani train thungjal ani railway laksal ani si lakakan sidai sida Manipur gi maitai particularly valley de leriba valley sidi akhoi gi highly populated ni 730 ni density se sida ta ni thomjal kadori se anu chingda karida tawri sidi legally lei yadam ni leide leruni moi land ju own tawroi land ju own tawdragadi magi commitment si leir oi ana akhoi sida phujal kan sida akhoi gi lam ji maman haigalakani akhoi gi mim da lam leiba ngamoi mapan de paisa paipna leigini adu akhoi ji refugee in our own native place oini hana madugi concern da lakjabani adu sarkar gi di sarkar mo silaga ina ngangbudi ngamjadre ba kano ne aina sarkar gi sida associate tawjadrabani na adubu sidai sida akoina maitai na scheduled tribe demand si tawre tawkan se atai gi moi gi mathau leite se akoina criteria manga se fulfill tawre hare then akoi we become a ST criteria manga se fulfill tawre akoi we continue ada Manipur government is akoi hygienic is Manipur government decision logo dum rati ba it is the government of India who take the decision akhoi de dum ta thabi yo ba thana khana rani
khana kan de noi si yad rahe noi si yeng matam da hai okay we have to be satisfied with that decision and noi si chumni noi si ST olani we will be very happy adugo constitution ge ngak lo si leitraga ti kano da tayo home si 12th century da sam da lakpani muhoi bu yellow mi ni haidan recognize oraga ST on taraga di akoi chahi lising ani gi mathak te hena leiba akoi kedubui toroi do hai si sida ne ba aduna akoina sarkar da haijaning badi masi thuna tawiu it is in the larger interest of the people of Manipur, not only about the Meiteis. Sigi having impact, it will be very positive all across the community. Madu Sarkar na ki basi kari ki no have hijacking the political parties they have to be slightly more bold. Political parties, if you want to bring change, you have to be very positive. You have to be, you have to take action. Problem amata under the carpet sweep toraga. Solve the you have to take a very bold step. Madu lower can say the decision lower lale, you reverse the decision, and the decision low than a sum labor in a day for the Levaki Oil. Settle tribe demand to receive Madam Siam Subsab, so was Alan Tambiri, Marina. Reservation to give Wapong you on the tape, Yellow me can be upon the Lakanda. Future of the people, Manipur people, Sakaramina, Belly, the labor man, the Karamina, the Fisher, the Kalakanda, Sangsala, Konsang have the amazing and Tambile, Ozakano, the Ozaza, the Tamsin, say, as an advisor, Moin, Jose Hariba, long institutions, may am like the Tongan, but Fisher would have told Bagasi, Chalibarelli, Salibahal, Maquan, Kolaba, Al Mayama, the P, the Tongan Biter, as people, Mayama, lives for the welfare of the society. I future get them with the Kalaga Tobani, have the from the Tamui, Shogna, or people Tabani Dubo. As you pop the government, high recommendation, Tabi the Badaga, decision Lobusu, government of Manipur, Lowroy, the Batang, the Yauri, government of Mediana, Torkoto, Tabani to the ST demand committee of the Sudom Makoi, Maduda, Mokoy, the Lord of the Sin Lord Tagadi, Madudai, Yasagani have of the lady. Tobu has the government convinced Tobagi 3 times meetings, Tauru happy of him, Tongan ba political parties in the Unaba Korpaki as it is in Mayamsu Lerambay. So they the Karahena, and it's Tamui, the Lorogasu, people's high assembly in Traga, government get over responsibilities. Negative na positive lom da satpa na ta mokhoi kano se STT si da karmai na lakpi masi mokhoi na hara he support tok di na khan bi bra karmai ni bi masi ta masi react tong ta di khadi lui personally unama tamda deputy CMC unaba da yaujai ma si yam phajina positive oi ngangi bidu di tawde tor ko dong ma le woge ju yaw do tra arki bu yaw dre khange ai bada ai ju the spokesman na ngang nei across the table ngang nei it bisharji su yawi mantri minister as if they are going tomorrow hayeng to tung ma leba and many initiatives madugi material khara ma assam di kauge a khano di ka yam lai na akhoi si mangon de de na halang mani khale by age mandagi di addi yaw ba han mayam si yaw senior mayam si yaw du mamang da ma he promised and simply he forgot akhoi we take otherwise kadi no machine to ri mo ngang sei so how can we believe them mo ngang bi du yam positive oi na ma du to da bani machine te di ka na wa ga sei to da to ye khoi am nungai khin mi tu da we are very happy to dur ma leng khal. Then after that, possibly thorok after that, I khara Chief Minister unabda yaudri, Chief Minister unabdi boy unabani. The boy Pauli Loye, the Chief Minister himself, a jeep mana po kano bearer dona koigi banner pu mi dona ngang en. The thorok pun na tautra. Adu akoi kasi effective oi ba moi awaba le ramani sar ke jo habi kitun. They must have some difficulties. Akoi na hai na politics ta lai re politician is they should have political will. Political will le si kari no ida. Tau ge har ga di come what may. Tau ga dab na. Magi party abasung kari kra madun there's a different thing. If a politician has a political will, problem is political will it is solved to be yarway. Political will is no port to tadriba ma sang ta ma where he may fail or ma sarkar sakre nataka ma post sakre but port ma di akoi hai na sigi problem se word oba ma
pham ga sinna ba ya ba if he thinks for the nation we lakadori ba future si da buta mana commitment lai raga di magi pham ga ono thokpa ya ba pot amana madu de khoya na madu sum ngang ko na wona thokpa ya ba e hayeng mak to ke ga na ke karan turun ngang ba adu gum nungai ti adu event to mali asi to winu it's a very serious matter adupu hari basing sida koi response di fazana lai hai wa pham di lai adupu una badadi dum lai barvel response lai ba very nice we are never disappointed on that moi table the moi mamai face to face ngan of the we are never disappointed yes whereas akoina expect toromba lakadori ba result adu phum thokmu to soi orekta masina hogi bada kui da mayam gandhi younger generation they became very hot bokoi di yam wa si akan ba yam tawre ba madu them thana bada khoi ahal khoi yam wa ge boy khoi da e ahan ji gi yahon ru ko sa de kana haigal e ba madu moi bu them na bada yam wa ge ngai ko come on let's have patience kari gumba pot ama tanaraga ni let's have patience legedab ni have ultimately we prevail patience sahi yamna si education sanga bane patience yam lai re SCDC ki su people of Manipur su yam lai re adu sai the government na samaina table da yam paja na sweet voice da sweet mouth da tum thadar e adu ga thabak da yuru tab sida convince to basi khara hena wala bra na hena pressure na traga kari mukhra to wala bra hai basi khulai khara wala bra hai maduni akoina yam tawning na to kaduri si reluctantly to hadak mak ngarang na hangi jimak rang decision si lori si mak narol ma'am do haina bada yam wagi moi reluctantly to tarak pani to si posi haidi akhoi sarkar se masin da budi khoi honorable minister na haibasi ban tawraga du tawraga kana dawleti across the table ngana tawgori kana hai am phajaba madu bible daga yaw do ba ko kai no yaw do pori to thorok padana madu hek tawdrigai adi moi invite to male masidi am to ning de khoi an yam yawri ai wajani adum di am to ning de ai satra ngate ni tawrisi yam to ning de ba adubu akhoi tawnu haibase ngamu oidore ba mo khangdre khoi either we resign akhoi tokpra ma taw di si yaw dobra karam taw di ya moidore high chance adu yong kari no why should they take us to the brink adu puri kari giro sini boy awa basi kari no moi kharana mi kharana maram sadaba illogical argument khara Dr. Nimai habi gitu very illogical argument khara based orga to khulak padu da chief minister na mad ban torga di that means he has no political will I was going to da madu khoi conclude to ya aduga government may come government may go but this movement is for its solution kilaga to udi yaro ya this is very serious akhoi na akibiam lei si 1 million Manipur gi maite akhoi na si yam hijari basidi million ama 5 million ama gumbadana si second world war the Jew million taruk ne bahalam se million ama ga se khoi swaida maite khara punjala ga lela pala ya mi am ning be wani million ama ga si prithvi gi adiga achowi issue gi je nothing yes any next generation da khoi sai u jai haide gi ba akhoi refugee in your own soil oidorim ne ma se khoi uiba and that will be hastened by the incoming of this trans-Asian highway lak pasina khoi gi hariba problem thun lo sila kadori ne aidi jai ni gi do khoi gi mayam ubire phagi disu yawre kai do ge khabar da low inkon yoli se basi kasi khoi yon hom direct bane ab yon direct bane ba tribal charau mo di sauni moi lam se yon bi yaram ba nan yon thok khadong ne ba khoi doctor hen khangbi ni aidi mo hoi de pi ba tribal gi pi ba pochai mayam se moi kana jano ba bi se silo yon tho bi moi khang wa nga tani yon sit pagi ne ba lam ji yon be ya da bagi lei bane ba yon ma value ada hari si multiple time value work do ni khoi si recently Shra Manipur gi airport si internationalized control ko da lam acquire to da ai marum pang china hai sumno ordinary yolaga di law sangabam da lupa lak tramwa si yam lang nipu lang yang khai crore di yola ba manam di lak di value ta hari bisi tor ko da khoi di cash
ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ It is a ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ very, ꯋꯤꯜ very ꯑꯃ essential. ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯗꯕ Yes, ꯌꯥꯗꯕ ꯇꯧꯗ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯌꯥꯗꯕ. ꯐꯝꯒ ꯑꯣꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ Yes. ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯣꯠ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯜ ꯗꯦꯠ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯄꯤꯛꯅꯤꯁꯨ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ब्रेक के मैं अमुक तराम नौसरी नैनजरी एजेंडा मनपुर इम्पैक्ट न्यूज़ की ब्रेक की अखोगी थमजरी वाफम से ओजानी माइद लाक्सगी मरुइना सागे हाइबीगी बाजा जयंथन थंबीगी इलॉजिकल आर्गुमेंट्स खरा अदुम लई हाइबीगी वाफम दि थंबीरी मतंगसिदा अखोइना येंबा यारि सिपुमना येंगांदा सिगुम्बा एसटी डिमांड की चंगसे लेबा खोंजंग सिदा अखोगी अपोज तौनबगी रूम लाइटबरा हाइबा वाफम दुनि मतंग करी हाइबीगी बसिदा तसेंगना अतोपा मणिपुर की फ्रूप्सी खरा 39 40 लेबा मयाम एस टी खरा लेखरे खरा ले खरा जनरल मैटे मिटे इंडिजिनस की वाहन तोसी फजना पीरगा लेरकांसदा हुजकी लाइव ट्रेन मणिपुर की इंडिया की डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन लाखमतम फिल्म से येंकांदा संखरेब खोंजंग सिदा कनाम करीगुंबा अथिंग नत्रगा सैद एनी कांगबुदगी हाइतारे ग्रुपदगी औरगसो मोरजु हिरम मंत्र अमदगी अपोज तोनबी रूम लाइकेना खबी करी हाइबिंग मसिम तांग मरोय मसे आई स्माइना थमजेके अखोई इसिना अनी लेरे मादे स्कूल हला चाक चाथोखरे अइना स्कूल हले इमादा अइना चाक चागे हाइबदा अइ यामदुना एमा चाक पिजेरोय हाइबा पिजेगनो हाइबगुमबनी ओसोरेसे इट इज टोटली illogical, it has no rational, it has no basis. Say हुजे अखोई 7.5 ने को ST की रिजल्ट they are more concerned with the ST 7.5%. हुजे अखोई 8% लेरे सिगी अखोई सेंक्रोसेंग नते 7.5 से द पॉपुलेशन हुजे ताय ओखोंगा करिगा हापजे कांदा अखोई 9% यौदोरिनी 9% यौकांदा 9% रिजर्वेशन लाकने अदुगा चिंगदा अखोई मितेना तारकनी हाइबदु that we can negotiate except for the valley forest reserve तब अतैदे अखोई मितेजे ताहलोय हाइबसी सिदी अखोई की इंटरनल डिस्कशन तौरगा लोइना यानबो गाक्तनेबो केनोदा अखोई की कंसर्न दी रिजर्वेशन की नते चिंग द खोई तागे हाइब नते चिंग द ताबसे मैते कैसु तारोयबो तारोयदि खोई चिंग इसेनाव मयाम इम्फाना कुम अकाना मोय खुंद बो बचलकते केनोदा लाइफ इज वेरी डिफरेंट अदन अखोई की तंगि मी सिंग चिंग द चकने हेजि अखोई की भाम साबने अदा अइना अखोई की हुजिके सरकार दा अइना हाइजेनिंग बसे चुंगेरा लानगेरा अखोई श्रीबु बिना पान मतमदा मुइफा संघलोय आइदन इंडिया गवर्नमेंट की प्रेशर अखोई चिंग की प्रेशर ले मत मास्टेन तौखि माइ तौदना मुखत तौबियोबो हुजिके चीफ मिनिस्टर सिना यस come whatever it is in the interest of my community, in the interest of in the larger interest of the state of Manipur, I is sit tawre haina sida agitate kar tarok yai that we expect in certain reason ado अखोई की ST demand committee ना जो different communities से outreach तौदना वारी से दम साना बने आई सादे यौजे दे के होता I am not a member of the ST demand committee Manipur की अदो वो अखोई दम ताजे अखोई वजह जे अंतर थम्बियो दो अखोई की bold step खरा चंगे दो कहना होता if you want to bring change पर के हरदी you have to take some bold decision लौदना problem से carpet ता सिसे लगा problem solve तौनी है सिद्धि सोई ओई देव पृथ्वी की history दा अब तो याव की देव ठेंगनर कांदा कोई take the bull by the horn है दो अनु ठेंगनर कांदा नेबर तौगदो रिसे अदा अखोई हुजी खोन फजबा अखोई तौनी अतम नाइबियो आइना तौबसी की मतम हेले हाइदना अखोई लौजरे we are what we are concerned अखोई दी हुजी senior citizen ओइरमने concern वरी सिदी अखोई moderate group सी खरा militant group ना अखोई committee सी देसिदा supersede तौर अगदी अखोई मणिपुर violence सोप कोई कुछ पामदे violence थोए अखोई खक्तनी मांगजरीबा बंद तौबा हारिसी अखोई खक्तनी मांगजगदोरीबा थबक सुद्रे economic की activities तौगान सिदा अखोई नोंग तौकांदा करो त्रंगा त्राथु की मांगिमनेबा मसे अखोई तनी मांगजगदोरीसे अदबु सी बाटोन तौनेबा मणिपुर की हिस्ट्री दा नुंगसीना डिमांड तौबदा नंग हाइसिदी याम चुमी हाइदना पीबसे अमते यावदेबा थुगाइब अखोई छात्र ओइदे स्टेरो डिमांड अखोई की स्टेरो डिमांड तौगान सिदा
इंदिरा गांधी की नुंग थाबगी करी की तौप मैम लोई इन्वॉल्व तौरीनेब अखोई मध्य प्रदेश की PSC की करीगासे जॉनसन स्कूल मनुंग अखोई फूब खोटपगासे अखोई लोई तौरीनेब मधु मधु खक्ता ताब है दंडा ngakta कीबा फजना वरी सानबद याद्रगदी अखोई लेबाक सिदैसिदा अखोई सरकार ना शांति ओइना बन नुंग ब्लॉकेट याउदना सरकार चलाइनी हाइबसे असिदि ओइथोय केनो द पब्लिक की सेंटिमेंट पब्लिक की केनो द मोइद पीरिबसे अखोई की सही मंगा जी अखोई मोह सिलग लेबाक से ngapiu हाइना पीरिमनेबो अखोई शक्ति सिनरिब सिबु ना हाइबसे ताररोय हाइ तारगदी मोइ सिनेमा अर्थ थोक्ते अदंग सिगी प्ले कार्ड अखोई की नो ST नो वोट हाइने लाई अदो आई ngasi नुंगाइजब अमना there are lots of individual political personalities अखोई की द ngasi यावे मधु लागबा कासे अखोई खितंग political parties की मरकत की individual politicians सिंगसिदी आइडिया से लई सी सपोर्ट तो वी हैव से कोई उबो फंगे मधु मधे कोई नुंगाइजे there are number of कोई political personalities असमाय अदुदै द मांग द थोकपो द माइना थोबिरो ओबा ते म्याम सिदो those who are in power अदुगा सिगी decision सिदी it can be taken in half an hour अदे तौगदबसे आई ngasai जो हाइजबनी सरकार ना तौगदबसे मणिपुर यूनिवर्सिटी द थबा नि गतने सिनबी गदोइसे we have a university अखोगी ethnographic study amaga socio-economic survey amga we have got a very good department of sociology we have got a very good department of economics asida phinaga tham nung to hada togadam ne ba ada yam simple example am pijage akoigi India gi per capita income si 1,04,000 ni akoi Manipur gi 55,000 ni si अखोई चिंग इसिनाउगा करिगा मयाम सिगी जो मोइना फतरे हाय का अखोई से ऑल इंडिया एवरेज हो यो we will be standing around 60,000 65,000 अदुगा ethnography की स्टडी की दुदी लोइना खंगना लेरमनी we follow lots of primitive traits को अदुना असि तबु कान सिते सिदा अदुम इराई लाइना तगदमनी अदा I still don't understand the reluctance of the politician adi please don't be a politician all the time. Please behave like a statesman. Statesman oragadi prajagi ihun ji khangadam ne ba. Ai phangak gi politics ta wai se asina dile ba ngak pu yaro. One have to be koi gi pham chora kan se da ai pukchen chaw helagadam ne. Ai na pham chora ga da ai na sun dil je sum pixel a kan da de aphaba leader se oiro ya. Aduna in some of the countries the revolt or kan da koi leader ga hat le se. Asine ba sisu अखोई की प्रजा में हमने चिंधर का अखोई लीडर जे फूलो है बगी कैसे लेते हो फुरप के तंजा ले बा अदना प्लीज सी मुन्न खंद बियो कनो द तांग तरु की द पीरिबा टाइमलाइन से कनो द अखोई इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट से मोस्ट प्रोबेबली बाय द 8 or 10 फाइदर लाकनी है मयाम न पानरी अदि ममांग त बियो है ने बा अदो it may or it may not impact the coming election but there will be some disturbance madumadi adum akhoi politician me am khangjan bi basi adum kanai gani hen ai khanse adu assembly tangmari da lore tangmari ki nungna waram de assembly se adum phone on toraga afternoon session yawgan adum loina bani loiba nimi se adu phone on the afternoon da or evening da phambi daga adum loisan be yai or the next day on the 5th toraga thabi be yai it's a one line decision kakane ba maroi na hojiki political gi kano si yeng kan da so hoi pham saura saura ga thamoi chok thok gi mathau city public kitam da yeng ga ya mathau tare have tane to pham saura ga mayam gi thabak tora kan da pixel lakpa wakal pixel lakpa du di matu to hoite to phatte mayam gi damak ta lairaga di haibadi wafam dune oja ni mai thambiris yamna collective oi ideas ni thambiris matang jo ja जापोके द थमजरिंग मजी होजि की हारि पॉलिटिकल की कनो से विल मदी दरकार ले हाबदी अखोई लापिनि केस कुदिम थबिरे तो मरो इन येंग यारि से मणिपुर की पॉलिटिकल असेंबली सिनेरियो हाय तारे अखोई तंपाकी एमएलए सिंग दु कसिंग एमएलए सिंग तोंगा तोन कम्युनिटी लेबन माइ मागी लाइबनि न मसैदा डिसीजन हेक चीफ मिनिस्टर नत्रगा कैबिनेट वेरगा सु हेक वारेप लौब गमदबगे दुगुंबा एनो दु लाइबा चाला हाबदि वाफम दिन मतांग दि एसटीडीसी की करी मोड मसिदा मसी मतंग से मसाई की कोई सारन सु तपी बा सारन सु
खराबुदी मनुंग दल लेब जाने अदु अर्गे सुंग साइ मनुंग दल लेब याम तो कन्विंस तो yes political will हारितो तौगें खल्लगदी तो करिया दने गे अदि मथक्ता सारंग साइ पनबिगिबा it will be the last chance si nanto खरगदी मैते ये no other chance amon la lambi lit ai koi mamang da bus si hanjal miss wer la ne it will be the last bus si bus si ma miss wer di yum yo ro we miss forever adune sum kudong chaba sia sum la oi handak ki kano si 2050 kano 1950 da matam du dira la na adum yaw ya ba yaw hudre ade marak te koi taja ba de koi mun khangau de 1991 gi wari le re indira gandhi na prime minister wering da no chanap to ro ko hai ba gi wari le re record si le re ada koi gi le hidraba honorable sri risang chana chief minister wai kanda matam du de koi mete marak te yet le hai re tawbangam dre to khra I think 1988 si di kui dri ba wafam ne kano na Rajiv Gandhi na prime minister wai kanda koi gi sagolban gi Laikitraba K. Chandra honorable chief minister wai kanda Rajiv Gandhi na hai Mr. Chandra you include your matter in the ST list and hai kai gi no the India is a huge country no survive to get this they the once sangaw ra no permanently you will be protected in hai adama chamina ba collecting do mun khang da banara arano concept na ra koi jat ondori ra ga heavy wakan du mo ji pok pra hang de le re hai ra so adu dei the prime minister sina no oga Jai Chandra da hai Jai you convince your people and try to and adu maina hai be wari sikrai bok sumro di gang de chumbadi wai ne khali moi congressman amana koi de wari tor ko ne widri wari ne simu de koi na sum theng na jab da ko ado matam du chalam tar de hai ri be uji ki problem me am current layer mo ira line chalam wai yarami adi even ethnography bok darkar wo mo ne khale matam du adu hojik ti adu gi kudong chab dum nan thokre hojik last mayam horiba mayam tawrisida tawbi gidam tawde yaroi Manipur government tawde beroi san takbi simana wajan takbi simana akoi nahajin kham bang moy ngasi maksu huji aina aigi whatsapp sida yeng bakanda akoi na general strike kauri se angang singi parikha kari grasi heng Sunday da kaupne ko kari gi Sunday kauri no ai sine mayam gi keno akoi na som kayang kuina koi mai phada doino koi phada bang moy adu da lakpa violence sai drama dut kano adu gumbagi responsibility to state government bear to go they should be responsible sine lairis aduna tabom thoye na khale si baw to draga de asa ko ai bangam de the kari tor ka de miyam predictable oire ada yu sig yang jab kanda hai re sai ge koi gi tang mapan gi nungthil de gina taragi nongyai bo ko buse taraji Sunday ne adu Sunday kari gi kauri no hai Sunday da kai do kauri no Sunday na tab da kawgudam ni government gi working da effect da on ga daw ne na comment pire sini leis ade nong da kawdai maram kari gi no ga na tawre aduna tawroi hai ngai lete ja tawr kani aduna tawhan ning de wa jan takpi ba du mai na reluctant le akoi amna tawning da taw ya compel akoi se compel tawr ko ne ba aduni ngasi gi release chu yamna within 10 days de koi na siliba ngasi gi mi nearly more than 2 lakh sali do lot of labor mayam aduna am ten koi volunteer mayam tawri be kol mayam ngasi thabak tha do ga magi occupation magi kano tu tha do ga lai ne meti kan da ya de ai koi hing da ba ya de na adubu si bayagi public na di mayam di am kana tawri dai hojiki political will lamagi wakalun sen da basida masagi oi pa decision na ta ba kano ki decision 60 mla si decision na ta cabinet ki decision mathau ta bani na madu da convince to bodu to kitang ahoba laibasa la hadu wafam duni da madu ahoba se ngasagi chief minister adagi government sigi will do lai ga di ahoba du lai roi na khalle will do lai ra kanda ngasagi wajan tapi ba chokri sacrifice of what I do adugi potuna ba de koi gi future gi ne koi gi chai su gi ni tung gi survival gi ne adudi adigi matang ne sai gi akhoi gi amma yawi do aru to kangu se akhoi tung lam chat yeng drba minen logani hari sai koi na asai gi resolution da man da yawi do directive part yawi do moi si tung lam chat ki yeng drba kangu ni makhoi da khoi power sinaroi haigal ise madugi makha tarak pane ego pride am le koi sidi history ni adu ni ada ni na ada example of the vijay Tripura gi Manakia dynasty si to ni hoji ST ne
सिदैसिदा अखोई मार्जित की महाराज की मचानुपी अहुम सिदैसिदा कृष्ण किशोर मनकियाई सिदा अखिलेश्वरी चंद्रकला अमसुंग विधुकला हाइसु ओंगेब अदगी धक्का ताबा हैदरा महाराज देवेंद्र सिगी मचानुपी रत्न मंजूरी हाइसे राधा कृष्ण मनकियादा लुहोंगेब माचने अखोई निंगथौजे 1909 दा सिगिबने अदु home by the Chandra Padra behind the singer. That means we were at par, we were at equal status with them. The money is still a kind of wonder. I think more than 3,000 years of history labor dynasty now. It's a very false sense of superiority and ego never. I am a Tamzeke, Labak Amatana, Mana Nungai Mamangi glories no British will speak about that they are the rulers of the world. America Amatana First World War Second War the highway. When Labor Wara we were the pioneer in combating the Nazism, fascism, when we are doing very badly in the present society, we speak about our past glory. Mongoliana North America Asia Mongolia ki kambu na high because they are not doing very well. We have to look for the present and for the future. We have to think about the past, but we should not be guided solely by the past. We have to think about the future. The future is the isu. We have seen lots of changes in Manipur. Some for the better, some for the worse. Worse is that Akoigi Mitei squeezed to sell even we appeal to our political leaders, be bold, take a decision which will be in the larger interest of their community. Otherwise, our community is mangrane. Adu ki wafam du di public na di mayam na du tension na du tense to lai biduna mayam loi ho do song thop wafam de le du bo hojul le ba za kano da muksu ai thamjake point si hojiki 30 hour ki ban adu ka khongjang eji mayam le le do political parties sing da koi nan kari hai tare ko nan cooperation na tra vote ki campaign vote hada da campaign ama tawbasi da lakadori bisi lok sabha election to 2019 se mang tara le ra bani hojik Azani mine to Thambiri conduct Lagana ready the later Penetuga, last bus the heavy of the Masada Sum Akogi Hozik Gaben Piracy, Yamaruina, BJP, so by Sunkin about the Gaben Sini, Marakita Tonganba, leaders in Yauri had a constructive role of opposition Congress lady. Masada Habiba Lapadi is a person no more in a Lapadi like political Gikamu in the Lapadi, Laki the way of the STC, the supportive Akogi. Moral support le rambu dia du mayam du ugidre personally lakhi bai wafam di thame yingba hangba ba hangdi masai the political gi oiba lakpa hena STTC gi demand ji mapung phane haibagi angle dura natraga karamaina lebi haibdi wafam de masai maroi moi kari frantama za kana toba yama khar pikpa koi swaida maming dilerega yamna moi koi gi kare atari mi le to influence le to party khara Masam moi karadi support away na JDUS kind of ba moi gi group am le da na ma sem da moi di paper da ngasi ni huni mang na koi support away na hape aduga main major wariba congress na BJP adigi local party har ga MPP makoi adi CPI moi phong na oi individual na di sarang sai tapi bu individual lai aduga as a party moi na uji phong moi phone loudry adu Ojiki Parliament ki election ki notification si lakring ai sida government sina decision ji lobby the recommendation thabi ragati well and good to de koi makata ba follow up sana bi the document prepare to ko matam khar sangane ade koi me mateng pang bi hai adu delay to dana koro conduct sina han khip tar ragati adu dane ai koi na adu ga moina su mayai da tuang budawna ai di may isek seng da ba ko si support over to the price kari gino moi kiri ga gino as a political party moina mai te ye chumba pochibu yes akoi support to me sidi chumme moi haining dri kai gino to adu ragadi koi gi committee gi su adagi moina code of conduct na han gi taragati ekoi na ban ko bagi amu kana roi doine badi marak tu dadi kai gino government si ban ko su mu
koro conduct lak Thabak amde. election lak loijing ge di yaroi doine adu marak tu da di akoi su son bayai adu araga su ngasi gi rally mayam leri ko rally de chatpi gi ko gi mayam je kan mi koina ko su campaign taw na ko hisa phong na support taw da ba seng na magi maik seng ma magi firep tham da ba do adu gum ba mi sing du da adu gum political party sing du da vote pi gum se na ko campaign taw ne adu gi resolution ne ko na lowers taw ne ko adu mo campaign do hena kana ba phangani na khambi bra kramai ding kana ba si hai point se hum puthopiri ngasi gi resolution da hai tare points hum ni lai je khara hena kan ba mayam kan ba resolution logo mayam nei ACTC gi khara hena mile way lobby bra khara extreme way lobby bra hai di wafam dani sab sare lobby na ge politics te yaringe ko haije da bane ko adu kana gumba khara hena kare hai tare extreme way kangbu di boycott tore ga hai doine boycott ai ko hai de kai gi noi da boycott ai se hekta hai ro ga apa basuna te adu ga madu amung hai ro ga koina ngaktradi ngakpo ngamtradi adu so aru arai bina te ba boycott to we pot ai se adu bu akoi sure akoi soidena campaign di taune ba party palloi koi gi sidai da support to ba party phong nai koi si support to we hai da ba adagi candidate aseng ba mai phire ba ma phire ba hai dri si kai gino adu ta ku ma bok jin seng de ta ku natrone si pang ba phang da ba government sina recommend to ba aur other reject tor ba that is another question as a candidate maite mo na ma yes no sidi ai support to we do haining dra di ma na vote kara kari no to do do hana vote si kadring da han ma jen du seng dra wana mai phire to clear way dra adu argadi mana magi oijo du na hena lu ne lo re hai ba ni ta adu di english ta hairaga hypocrite kai do adu gi kai do la lady se ojik agitation tabu poiro tabu poiro lady train sida ngamgada ba thabak tuni ACTC na tawba ngamgari haidana tawraba boycott natraga active mass economic blockade po hairo si tawba yaraga su tawgani haiba wakal leitavida angam ba thabak tadi koi kutharakani haibdi wafam adu anjing na koi zawgum kai gum advice to bina anjing li to bugi fari ne ba siso ada han noi pothar hoina ngasai wa jana takbib da adu pothar ade kai to ne koi haiba ngamde na sing na li to raga di kari to mi iram sin ha sing am na tense lai re asiana yor ko yai ko yoning de ba lot of tension adu gi man yes loisala pus da azani mai da loisala pu conclusion se azani mai di kita janing se ojiki last bus ni have point sam su puthopi ri oji la ya ma du ga ACTC gi su yam extremely oi da ba du mile su oi da ba yam da demand sing tawraga agitation sing mathang mathang ready da leira tawre leire du ga masai da government response si hena thawai yauksalak ta taraga di kari kari angle si kari STTC gi karam ba ado ozana kumbira su yai oza kano dagi tajani oza jai dagi dum tabe matang asida di koina they owe an explanation to the people koi soina demand tor kana ba sugumba crucial issues da as a leader of the party or as a kanona Narendra Modi nari ma si kanona pradhan kare mai pradhan sevak praja sevak amoina asuglu ba issues da what is your explanation darkar we di haribra either you say that this is not necessary shima you or otherwise nang support to gidagi explanation na ma khona moi call to gna shall demand an explanation why did not support this issue either is it due to the fact is immaterial kesu kan da pone na khanbra natraga na kari gino hai bisi masi we they certainly owe an explanation to the people koi demand tor kana sengdo on itero narga sengdo pai do masi torok matam da maduda kari kari am tholok pa ya do koi force it away because people di am sentimental oire hojik issues am hot oire aham bada among our colleagues mark su thoro yam senior serious oyu daba darka we de kana khalam ba kangbu hojik mayam thole serious ne har pa yaure ba arke su hai bi du thoro serious oidna khalu du mi khara kun kun thraung le mi yam le winning bu do adu natti hai ba seriousness si mayam feel taw nare ba asida moin lei thok tana adi evasive oidna nathok le be se asi matam di hele si yamna madugi demdi response ga bena dum thengnar ga dabni habni last point si oza di mai te lotion jarage osai oza yamna kui ne government gi administrative service oina leibira mai government advisor oina leibira mai na hojik si government si ki tori sing tongan tongan advisor sing mayam nei advisor sing si da akoi kar hai tare khare hena pressure natraga makoi gyan tanma mathau ta pra heba si akoi kari hai tare logically STTC gi people's ki voice mayam ji karam aina moi gi nakong si da heart si da thajaga da hai solution ji kari le hai bani madi solution is fine thamje ke Manipur people bill esen phangoi I am 100% confident because
it is against the Article 19 of the Constitution. Hana objection to Ropaniko, Manipur People Protection Bill of 2015, see the objection to is a Nangi, Union Home Ministry, Yam strongly worded letter of me, is no in a constitution one with the bill, low passes up with the Torgan one I have now. Same thing. Krakatan, a kind of money bill, the game, money bill on the Nava, higher than a director, Kariga, the what Kotani look for. Others are similar. Adagi, I think option may own labor. Like even music Purgatan Bama. Adusia, any illegal migrant or migrant Lakan, we put them here. What do we talk about? The only legally and constitutional way to protect the Maite is the Chanmasineva. We are not demanding anything outside the Constitution. We are demanding within the framework of the Constitution. Sidai Constitution Yabada Taudraga, Torfor Tauraganda, the Ainaka Saju Tamzagi, demand the yes, no demands in reasonable way. Tamin Naraga. Viva see Yao Deva. Only to Guy Kokaiva, Garika, May Taba, Soroka, Tawa, the Nung Tabas. Now, when agitators in the Naurika, the Soga, a quick Manipur Pazanaka, a quick police lady will call him Amzini. Aduna Sarkar, Zukitang consider to view. Sigumba Kana Zenaba, Iran, he talked to name of them, the matter settled over peacefully over. Otherwise, they are Kumasin Lucinabu, Hengani, the Prazaga, Sarkarga, Naxenari Hay, a Popolinga Nakaneva. Naptonari, I don't know, Honorable Chief Minister, go to villages, go to the hills, they go to school, kind of to bring together Prazananga Neva. Adu Sigi is who said that if they have got difficulty, a Koigi representative of the ST Demand Committee, Manipurgi, Kambun, and Sapon, these are my difficulties. Have you over? Adu the height of it. So look at the stories to me, do Tony, a quick puncture, do to get the Haraqua. See, if they have got difficulties, we can sit together and find out solution for the difficulties. More difficulty this is why I have a quite Taurani colony and a Taurina, a quick settle Alaman Mams, who take the Alaman Mams, settle on a Hegel Amne, and Haron Singer. No, the meaning Ganga Themas from what Hadore, the Maria Pangama meet Harazi and Harapugi from the Aduna. My concern as a former administrator, the Sigi moderate key voice, Machita or consider extremist group of pirate candidate, there will be lots of law and order problem. And law and order problems, it only hurts the people of the state. And the Madu the Thorn Viganu, Machitolo Haitaragadi, the Chief Minister and his Council of Ministers, 100% responsibilities in layer. Government yam sovereign responsibility mayamna yamna extreme moidana moderate oina sangseleba khongsin si wakal tarakanda masida thabak si punna tawminasi for the future of the Manipur, for the future of your people, your nation, your state kidamakni mayamna tawriba sangselib si yamna extreme moiba oigi have mayam father raga leinaba mayamina kayamna koi government of Manipur responsible lobby raga mase kharahena active oina ba kharahena sanction na ba oithona bi potumudi sinbira mo have last bus ni batam je leisalakta ba pamne yam nungai je ngasige je Manipur da lengbi raktuna ja arke ni mai ado ja bogen loina na ko ja ente lengbi raktuna ngasige je Manipur bahum phang dam the guest humako je Manipur ki impact news ki mai ke ki tha phong to ki loina ngasige ne ten se Manipur bathang sa tension jare mai aprom po aroi boina khurumjari